khot ika kerteng jugu ba pulang nong Yo yang ruai ka jilan yo Chris. Mangi susu ka jiwan jung Chris si. I'm living below the kapor ke junkie, but below at right be under the authority of God. Hapok kada ke jinalam, hapok kada ke See, man without God still nothing. God Wah, ilaw hingi-hinay ko yung skin. Con. Wait, ai mệt. cái cho bằng những đây bên này đang mà mình dụng cái bộ rồng cái chuyện đó Đây là tình và bị video để bắt nhiều đủ bản nhiều đi trên chủ ông nè nama hangi là khai yêu khôn là ai yêu khôn hangi te cái jin sinsal kan long halor cái terpeng jumu bad an khot ika kerteng jumu ba pulang nong sila blay makrawo pa bom jukut usim ke jin sup ke jin roy ke jin sinsal jumu ke jin sup kan on good shoe alor ke cat David but Yo nesang lang ko yung kerteng. Hoy kumahi na tip mo kani ka di khe na ta ka jing wan long brio jung sukres bukun jung blay. Pani ka por i mi ne chhe jing ruai sa ka jing mani. In yo e van ruai ka jing la yo Chris. Mangi susu ka jing wan jung Chris si kawan du baun pelat yang blok pelat yang IP na kapop na makani ka bainong kapop juga di kucing yap ini beniau ada Chris lawan pelat yo ini yang mana ni kapop tentang ruai ka jing ruai ya ka jing la jung Chris.
agni ka fellowship ke jompi belum sebentar agni ka advance Christmas te nomor bagade ka advance Christmas ngan keren artli gi bentar ke jing keren ke jing siang nga pun kre da buai habide berka bentar kum ke jing ai musim ya pi kim ki student jong ka CBC Dulai kapang orang shong ne hangne kapang idang ya preng ke jing mani ke jongi pada preng ke jing ya ruai ke jing ya ro ke jing puli nak ting jong puli nak puli de postor tikala pen kenmau yang aba kadai du sibenta ka advance Christmas dan mereka kadau kat badang play jemut ya kata ka jemut khat jong ka phalang ru kum ju shagani ka benda jong ka Christmas te nang kum san minute adu 4 minute yo habiri ka Christmas nata san minute adu 4 minute habiri pat pagawe ka phang preng ka banga pen kret nam ta jong pi to shwa bang ya chaprang ni ya dem yang sa sin ho tuan ke jing bai tuan ya aingu ime sa sin ha bani be jami ka bon ta boy kalau por kalau kru ke jami ke ba melum lang ni tuan kum ki khon ke ba e ke jami ba ni ron kat ablay ba kini ki shagri ke jami atrai ke theologians di balawan atrai bi na ki shnam ki ba pher na ka long yeng long sem na ki jakai ki jonki ban eno atrai bi ki ke baro ban don ha kini ka jaka wala na ablay kam long ka swimbreng ka yede ban ke jaka ka baki ki sa wala na gajimban kalaban pher ka tu ani ablay wala na atrai ka kum shong kum sa kini ka jaka kalaban pher ka trai ring aingo yeme ya ka musim lani ka commitment ka baki kila ai shemi ablay na kam na ban wan ban don kini ka jaka ban yo ban puli ban yo ban debit show ye de ka team ka jomi ya aingo yeme ablay la magani ka Cornerstone Bible College namaki nong penyai baru aku terakhir di staff, bagi non teaching staff. Ya kajing wan long beriu kajing Jesus Christ ni kepertepan. Ban ai ya kajing penem yang ngau ya pi. Tadang sa ruai tu jing ruai klem mamia. Ya klem Jesus Christ ngimla penem. Klem Jesus Christ ngimlong ni ru bangilong tah le kajing don Jesus Christ pat kalong ka beneng nanta kajing em kajang kajong pi. Ba ar ba kalong ba ngilong tak sipai jong Christ. Oh Yesus tu mo Kau kan tian berjuang, tian pareng sekelas kasih. Man without God still nothing. God without man still God he. Beliau klaim beli melong ye, buat beli klaim beliau dang deh he beli. Tapi aku beli pastor Kristian beli nang kerku pi, beli nang dekat pi, ministry jong pi. Finang asyuk menteri kan nam tak kaburan jong beli. Mentain pois kau pat ke mentai ya bengin ya pi skip iban God jongi. Te syak ni sport. Buat kali kerja kai nam tak jompi. Thank you. Along the shisha try kapor ke jami ke bala ke khu yang hilang bago da kani ke ka advance Christmas celebration na dia po Cornerstone Bible College. Kajing boy ji sikini ke jaga ingu kunrat ke dei kajing pinki ke jong muslim jeng me ngilang barok khamta me jeneng kai dan berjan berjengai di putra dekat dah menyedelang begini ki student di kopa kerau ya keteng jome dan boram ya me berkenutam itu trawi inyo i gitu ki jing ken mau ne ketien ki jome ki kura ki ai men se me ki chusho habide bekam jome shekri ni ya kerteng ko kerau dan bor jome kenrat shibon ki ki ada kasni dan ada ke jamit Lah itu syum ke borong bukan jingro kalau biar bisa ni mungkin lah. Ablain. Pada mino ia ketika celebration Christmas New Year kapan sawan dukum jo hikai yang hilang barok limba juga sikit mungkin mau. Kemengidai kemenginde hakum kini kejilek kemen gitu kerat. Mungkin kemenginde benle. Kenang mami menjok ke borong ke jingro. Naga jinglong jim jogi naga jinglek kemen jogi. Hari Christmas berkat New Year kumju. Kami ini ki student try Christian Ibor ki ya ki abli kitong. Penuksa kembala patay meneng kerat. Ya ki way pat kumno ban lek kemen ya ka jing lek kemen ka wakat kum ka jing kedem hon nak mat chome. Ko kerat. Tu ai berkat ka jing ba ka chome ki ko kerat. Lem ka jing ai ki chome ka mami try mi ai sini limba Kristisu. Ru kata kaji selok kebon pusat bon musim ko cibi kalau mengkat lem lagi arakum jo iki para syakri kan kibe syakri astrak ng kapakai kami kum jo ye ke ban nilek kemen ni gini ki artli ki jingle kemen di bakrau jom uni us panai ba menta ba panai ba sawan kerat ba blewi ngat wai ko mi ko kerat
Kur kum jo ini jadi bang di mamanya play ni saya kena ring kita jadi bang petang jadi lagi bebet antai di kambat jadi ini baru ini wangi pan tu Jesus Christ Allah apa